Kia ora, te iwi e haere ake nei I te Karere e hia rau Mātanga reo kai rangahau I te reo kai Hāpae I te reo. I rā poi atu ki tūpoko tika I te rāne mo te hui kuru tetenga o kia tō nuitia te reo. Tōna toru rau tāngata I takahinga tiriti o whakatāne hei tautoko ake I te hunga e tohe ana I te tohe roa ki te kōti tai ao mo te whenua tapu o Ōpihi Whanaungakore. Ai tai a tīna nātu te Arikinui a kuini ngā wai hono I te pō ki te marae o tūranga waiwai I te rānei ki te pōhiri I ngā kapariki iwi moe moe a no ahi treiria. Nō reira kei ngā whitiki o te ki hūri noa I te motu tēnā koutou katoa. E hari te mea mā te kura anake e arahi te hīkoi a te reo Māori ki tōna anamata. Engari mā te whakatū kaupapa, mā te rangahau, mā ngā whakatau hoki a ngā pakihi me ngā rōpū tū matanui, ka puta nei I a rātau I a te rā. E hia rau Mātanga reo, kai rangahau I te reo, kai Hāpae I te reo. I rā poi atu ki tūpoko tika I te rānei ā ko te pātai matua, hei ā ta whiriwhiri, hei ā ta wānanga mara tātou, ko tēnei. Ara, me pēhea te whakaū, te whakapūmau, o tirā te whakatīnana I te hiatau o te rangahau I te reo, ki roto I ngā kāinga me ngā hapori. Kia huri, kia whanake ake. Kei te haere tonu te hui kuru tetenga o kia tō nui tia te reo, I tēnei wā tonu nei. Kei reira, tā tātou manu kāewa a Mārena mane e whangamai ana. Mārena, kei a koe. Tēnā koe Scotty, ana e mārama ana te kite atu ko te karere nui o tēnei o ngā hui, ko mōhio ke tātou me pēhea te whakarauora I te reo. Ko te wero I Anei, ko te tiki atu I taua mātauranga whakarauora reo, me te kuhu atu ki roti te ao o te tangata I tōna haerere I a te rā. Ana e ki ana ngā kaikōrero o tēnei hui, he nui rawa ngā rautaki reo Māori e noho tonu ana ki rungi te pepa, kaore ki roto I te kāinga. Ko te hiahia, kia tukuna atu, he rauemi kia tukuna atu he pūtea tautoko, me te hoatu mana whakahaere whakatau ki roto I ngā hāpori. Ana I kōrero au ki tētahi o ngā kai whakahaere o tēnei hui. Ko te manako, nā te kite, nā te rongo I ngā kōrero, a te hunga kei te mahi I ngā mahi rangahau. Ka taia te whakaaro pēha te mahitahi, pēha tā tātou whakamauri mō ngā whānau, enei momo kōrero, hea etahi atu huarahi, hei āwhina, mā te rangahau e āwhina. Kia kaue tuku I ngā kōrero ki ngā puka anake, ki te tiki puehu, engari pēha tā tātou whakaora I aua rangahau kia whai wāhi ki ngā whānau. He oe anō mo te roanga ake o tēnei o ngā hui mā takitaki mai I a te karere, a popo, hoki ana kia koe Scotty. Tēnā koe Mārena, mihi ana kia koe e nā whakamārama me te hikaka kia mātaki tō pūrongo a Pōpō. Kātiha e karema, tōna toru rau tāngata I takahi I ngā tiriti o whakatāne ki te tautoko ake I te hunga e tohe ana I te tohe roa ki te kōti tai ao mo te whenua tapu o Ōpihi Whanaungakore. Kei a Heroini a Waikato te roa ngā ake. We were born to look after that whenua. To look after those tifuna, but more importantly, to give a better future for our mokopuna. Paoro kau ana ngā kupu mamai I ngā pakitara o te kōti. We want the centre of our spiritual world back. Ko ngā pau nei o te tarati o Ōpihi Whanaungakore, ko he mihire me rāua koro pata kōpai, kua roa e pakangana mō tō rāua whenua e ke ana ko tētai o ngā urupa tawhito katoa I Aotearoa, hei tā ngā tarati. Kora te kaupapa, ko tō rātou ki, e kore tērā wāhi, he wāhi tapu. Engari anei te toho maha ki te ki, he wāhi tapu kaha tērā. It's about a residential development and retirement development on a land of a place, Ōpihi Whanaungakore.
that is extremely tapu. And this part of the challenge is about an appeal from a decision by Heritage New Zealand, Haere Taonga. And what we're saying is they got it wrong when they said, yeah, an authority can be granted, the development can go ahead. E pirahi ana e ngā tarati tāpau Haere Taonga, whakai tētai tono whai parako iwi, kia whakatū whare, ki runga o te whenua nei. It's clear that this is a place of immense historical and spiritual and cultural significance. Hemi Hirimi asked me to do this, and I'll do anything to support Hemi and the trustees. And there are real concerns about the process and about what happened in the authority, and I'm happy to take those concerns forward. It's an honour to support you all in this struggle. Ko Max Harris te roia mō ngā tarati o Ōpihi Whanaungakore, nā tōna ngā kautiti kaha ki te take nei, kua tūmai ia hei māngai mō rātou, i runga i te aroha noa, hei tāna e he marika na te whakatau a pau Haere Taonga. Te oranga mo tāta katoa, mō nā mokapuna moa pōpō, me ū tonu ki te kaupapa. Koena ki, mō tāta mokapuna moa pōpō. They've suffered for so long and yet they carry on regardless. They don't hold the malice for what's happened to them. It's just unbelievable. I'm a young mum, so I think it's really important to just protect our whenua and make sure it's there for us and our moko. He mea hoko atu te whenua nei e te kaunihira arohe o whakatāne ki ngā kaihanga whare i te tau 2017 mo te whetu miliona tāra me te hia kia hangaia he whare kaumātua. Ko tia mata te kōrero me nā kāre e toa mātou i roto tēnei huinga o te kōchi, ka noho kā te whakaro o te katoa kia noho whenua i runga a Ōpihi Whanaungakore. Hei au pōpō whakapuaki hia ai ngā kōrero a ngā roia o te kōti tai au. Hei te tai te rā no, puta ai te whakatau nui. Hiro ni Waikato, Pūkāea. He tiwi kua waimari e tātou i nai nei te whai wāhi tanga mai o te minita whakawhanake Māori o tama pōtaka ki tā tātou hōtaka i te rānei. Tēnā koe e te raukura whakahira o te kāreti o te aute, nau mai anō ki te karere. E te manahau te pua o te kōrero tēnā koe. E hoa, kia tīmata atu ki Waitangi ne, ko koe te kai kōrero tuatahi mō te kāwanatanga, hea te ngako o tō kōrero ki te iwi. Hea ngā kaupapa matua ia ta whakapua kina atu e koe ki te marea. Taku mahi ki te pōhiri ki Waitangi, he whakamaunu i te waka mo te kāwanatanga me ngā mema pāremata i tai atu ki reira, ka riro mā pāti kē e whakaputa ki waho moana, mā te matua a Shane e whakahoki ki uta. Me āku i whai whakaro ai, kaua e riro te tiriti o Waitangi, hei wānangatanga mō ngā roia mō ngā kai whakawānake. Engari, kia kite hoki i tōna whakatinanatanga i roto i a mātou ko te kāwanatanga mahi. Ara, te tautoko i ngā mahi i muri mai te pare kura nui i tērā marama, ko te whakatairanga hoki i ngā mahi ahu whenua, ngā mahi maumoana, tai atu ki ngā mahi whakahaere i ngā pāmu hiko nei o te wā. Tangata marae koe, e taku rangatira e tama. He tangata marae koe, ka tai koe ki mea marae. Pēhea o whakaro ki tā kiri tāmi here manawa wera atu kia eru kapa kingi. Pai kia koe, iahu o horere rānei koe, pēhea o whakaro. O tuatahi, e harau i te kai whakawā mō ngā mahi ki runga i ngā marae katoa o te motu. Engari, weti rawa. He mana tō te tū a kiri, he wairua tōna tū, he kaupapa tā tōna tū. E mihi ana ki aia, katoa atu ki te taumata nā rātua no te whakautu. Engari, kia riro e rā momo mahi ki runga marae, ko tā mātou i tēnei wā te whai haere ngā mahi a te kāwanatanga.
Ka pai, ka waiho ngā kōrero mō Waitangi ki kona mō tēnei wā, kia ata whai atu i ngā kaupapa te kāwanatanga, ngā kaupapa tōranga pū, no tērā tau, ka pute te kōrero i a koutou i te kāwanatanga. E 200 miliona tāra, ka whakangāua e koutou, ka whakapaua e koutou, kia tūai he whare reti mō te Māori me te utu e tāia i e te Māori te utu. Kua haere tērā pūtea nui ki hea, kia wai ake rānei te 2 miliona tāra nei. 200 miliona. Ki ngā iwi pērā i tō iwi a Ngāti Whakau he tai atu ki kai kohe te runanga a iwi a Ngāpui me tana ohu te hauaro o Ngāpui. Ki te atu mātou i ngā mahi taraki hana Waikato hoki ki kai kohe te taha o kohe whatamarae i tērā wiki a ki Bissett Road te rori rā e whakahaere hi ana e ti kai hanga whare. Tai atu ki ngā mahi a tērā kātua here he ronga nui o te ika Māui te ika roa Wili te aho me o rātou mahi ki toi tū tai rāwhiti. Tai atu ki ngā motu katoa me ngā taone hoki o te motu nei kei te haere te kaupapa tata ki te whārau ngā whare kua kawenata tia atu i tēnei wā kei te hikaka mai te nākau e ki te ane enei momo whare hau. Ka pai, te minita, hei whakakapi ake ahua hāngai ana tēnei pātai whakamutunga ki ngā kōrero mō te whakatū whare. Ana, ko putunga te tauranga hou mō te kāinga koretanga. Nā, koe nei ngā te tauranga, mai rāno i te tūnga mai o nā hinara hei kāwanatanga mohoa nei. E aiki e nei te tauranga nei, ko tino piki te kāinga koretanga i raro i tēnei kāwanatanga o te wā nei. Nā, ko koe hoki te minita tuarua i ngā take whare. Ko aha koe, hei rongo wā mō te kāinga koretanga. Kia timata tāua i nei kōrero kaore he tātauranga kotahi e whai wāhi ana ki te whakarite mai ngā tātauranga tika atu i te census. Engari, kei ia te ohu, kei ia te ropu hoki o rātou whakaro mō ngā tātauranga. I tē rātou, i ki te hoki e te tangata e noho kore whare ana ki rungi ngā tiriti pērā ki i tāmaki makaurau me tōna pukapu, i whakarite e mātou ko te minita pihopa. Kia toru rau ngā wāhi, ngā whare hau ka whakarewatia, ka whakapūtea e tō mātou kāwanatanga. Taino ki tēnei wā kua kite hoki neke atu i te 270 ngā tangata e noho ana, pōhara ana, whai kore ana, whai whare kore ana ki ngā tiriti, kua haere, kua rewa ake ki e rā momo whare. Nā reira, kua kite hoki i tēnei hunga, pōhara rawa e hoa, kei te aroha, kei te tautoko i a rātou, me tō mātou mahi, ki te tautoko i ngā ohu pērā i a emerge nei, pērā i a lifeways nei, ki te āta manaki e rā tangata, kei te kite hoki i tōna hūnukutanga ki e rā momo whare. Kāti e te minita, hea kei mui i a koe, a ngā rā tata e tū mai nei, mei kore te karere tai atu ki te whakāhua i a koe, me o kaupapa whakahira, hea kei mui i a koe. Well, ko te tumarako ka kitau i a koutou ata rā tapu e heke mai nei ki Waikato mō tērā kemu riki nui ki reira me te whakaaro atu ki a toi tū a te karere ki Waikato. E mihi ane kia koe e te minita e te rangatira tama pōtaka koa tino rangatira i a koe a te karere i tēnei rā. E mihi ane, tēnā koe hoa. Tēnā koe hoa. Ka pai, ka rawe te kororo atu ki tērā minita, te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka. Kāti hā e tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga. I taia tīnana atu te Arikinui a kuini ngā wai hono i te pō ki te marae o tūranga waiwai i te rānei. Ki te pōhiri i ngā kapariki iwi moia no ahi treiria. E karema kia mau tonu mai. Wenerei tiwi ki te kēmu riki i te kōrero hia e te minita i mua tata ake nei, ara i taia tīnana atu te Arikinui a kuini ngā wai hono i te pō ki te marae o tūranga waiwai i te rānei, ki te pōhiri i ngā kapariki iwi moia no ahi treiria, ki konei mō ngā tākaro iwi take NRL ki ngā kapa Māori, ki kirikiriroa a enei rangi whakatānei. I reira te Arikinui e haka pōhiri ana, ko ngā toa o ngā kapa Māori i tōna taha e tautoko ana. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo. Te Arikinui e tū ki te haka ki ngā iwi take. Yeah, we love it and get goosebumps every time. So it's just culture and trying to elevate each other. So yeah, I love it.
he mea nui rawa atu ki te whānau o te iwi take ki te haere mai. Ki te kāinga o te Kiingitanga, ki te tuku i te aroha nui. Ki aia, aotira ki te iwi Māori. Mātā mua ko te ahurea. Yeah, for me, this is the most important part of the week. Culture to culture, getting welcomed on a country, onto the marae, following that protocol. For us, we do the same back home when we welcome people in, the spirits of country. The old people, we say marang, which marang means ancestors, calling them in to look after everyone and keep us safe. Ko ngā toki no te whakataitai e ngā raunga iho pūmanua o ngā rangatahi, puta no i te ao. Yeah, it's really important, especially for the people back home who don't really understand our culture or the Māori culture, and they get to see the NRL stars playing and experience the week and then showcasing what it's all about. So, continue to keep growing together all as one and keep moving forward. Hei te rātapu katu te tukinga nui, ko te whutupōro kei mua i te aroaro. He mea nui tēnei ke mu. I tīmata tēnei whakataitai wanganui i ngā kapa e rua. Ki te āwhina i te hunga rangatahi, kaore i whai wāhi atu ki tō rātau ahurea, Māori mai, iwi take mai. Anō rā ahakoa ko te riki te waka kawene i a tātou, ko te ahurea Māori, te ahurea o te iwi take te mātua o ngā whakaaro, ne? Nō reira, he pakanga nui ka tū a te rātapu, me te hiahia o ngā kapa e rua, ke eke tā rātau kapa ki te tihi o angi tū. Engari, ko te mea nui, ko te whakaatu ki ngā iwi, kia matu ki te hunga rangatahi, e tāi ana koe ki te tū, i roto i tō iwi take-tanga, ki roto i tō Māoritanga anō. Anei te ahurea, whakanuia. Pōtaka maipi, te karere. Ki te tai tokerau i tī Matapae te mahia mai te wake i roto i ngā tōranga pū o tōna iwi, i aia e te kaumārua tauana i tōna marae o Waihou. I te wā i tohu a ia, hei kai kōrero i te taumata. I nai anei kei te whai tēnei uri o te rarawa o tira o Heramia te wake, i te tūranga toihau o te rūranga o tōna iwi. Kua te kautau hoki a ia e arahi ana i ngā kaupapa i ngā marae, i te ara o te whakarauora reo, i runga hoki i te papa whutupōro. Taku au katoa, mai tēnei, me tēnā, taku krani māma. Ko te mokopuna, e whakaaro nui ana ki te hunga, nā rātau aia, i whakapakari ake. Ko taku krani pāpa tēnei, ko hone Pākihi Peita, kaupoi, taku krani māma, ko Dallas no Kahungunu, taku krani māma tēnei, he mātara no roto mai mātihe, no roto mai mitimiti, taku krani pāpa, ko Joe te wake tēnā. Me rapa atu au ki ngā kōrero, i kōrero hea te tupuna whae anea ka huranga i whina kupa. Ka noho te rāroa ki runga tōna ake whenua, ka ora. Ka kōrero te rāroa ki tōna ake reo, ka ora. Ka kai te rāroa ki tōna ake kai, ka ora. Nō reira, hea nau te whakatinana hea aua kōrero, he painga mo te kato. Tēnei tiwha nā taku tupuna te hau, ko Hiremia, ka puta mai ko te hau, nā ko ia tētahi o ngā tūngāne a tā tātou kahurangi a whina kupa. Nā whai anō tuku tono ai a mai te wake ki te piki tūranga o te runanga o te rarawa. Taku hia kia waka kahangia i ngā hapu whātekau mā toru o te raro, me whai mahi, me piki ake te mana o tēnei mea te ōhanga kia hoki ki ngā marae. Ko tai te wā mo taku reanga, e tiro ake ki te ana mata, engari e pūpuri ana ki te ina mata, ka mutu ko te ona mata ki mui a tātou. Ko ia te pautikanga o te runanga, i hāpai kia whakarauora i te reo o te rarawa.
ngātahi me tōna anō reanga i te whakarauoratanga mai o te kapahaka me ngā tikanga a ngā marae o te au warawara i te raki o Hokianga. Ko te tino mahi kia hahungia ngā waiata tawhito te kāinga nei, me te wānanga atu ngā titonga o a tātou mātua tupuna, kia whakaroara tō tātou nei reo te kāinga. Kei wareware hoki āna mahi mo te whutupāoro Māori i te tai tokerau koia hoki, tētahi o ngā māngai o te poari hapori o te hiku ki te kaunihera o te raki. O era mahi mo te hauora o te iwi, timatahia ki roto i te hapori, i raro i ngā mana katoa o ngā marae, ka mutu ko te take kia arahi i te iwi ki tā rātou taha. Kone atu i te kautau, ko Mike te heamana o tōna anō marae, ko Waipuna. Taku wātua tahi te kaumārua, kai kōrero. Nā rātou i poipoi, nā rātou i arahi, nā rātou i tohu, tahi wā nā rātou e kōwhete mai kia. I ai ana e aro nui ana ki te heamanatanga o te rarawarunanga. Taku ngākau ki roto i taku kāinga o waihau, i runga i tā rātou aroha, ki tēnei mea tā rātou a pōpōtanga. Nā, ko huri te awi nai nei, ko au tā rātou a pōpō, no reira, me whakatinana hia, ko au te inae nei. Toko rima katoa ngā kaitono a ka tuwhera ngā tatou pōti hei te 13 o Pēpuere. Harald Brown, te Karere. Nō reire TV kia piri tonu mai kia te karere, whai ake nei ko ngā tohu huarere a muri ake i ngā pānui hoko. Te TV e whai ake nei ko ngā tohu huarere. No te ngaro awe roi mata ese kene roi mata te ia no te ngaro kia ki te rako te ane. Nō reira koena ngā pūrongo a te karare i tēnei rā e mihi ana kia koutou katoa huri noa i te motu tūrou Hawaii. Ever loved the woman so much you tremble all in pain? Have you ever loved the woman so much you tremble all in pain? All the time you know, baby. Ko te reo, te take.